Asante de nka unim sanka da bi omo ye baako na obi eyi won man besi na omo pese yete ne din ne yeto say din nimpo chesa manshi akura nya sa kokobo say din akwa ne di bone kese pa e wasase we so a say yetumi tu nufunu ne ye hye ne kura nka say yetufunu no yes no sir ye fra ne Kwame Tua na sa Kwame Tua no ne wo ye ne say wo hu say 1896 ana abrofo no under Governor Maxwell ebe Kumasi number che prempe the first and then call Elmina and Cape Coast and then 1900 modern call Nymphony no own name very wicked man. Yeah, then call a year friend. That's a friend in Nana. I know your sub chiefs in sub chiefs. Now what happened was that che prempe deno a cohen. And na papa we one no suma abemu ebi ma ne ba coast ya so ebi in some books e ka say ne ba ebi nim say a young man as an adamfo the co-conspirator and osuma ne ma ne ba coast he say e be ka kire abrofo ne say wonim ba bi asikadwa kofi no ehye enti Kwame Tua any abrofo no din kita ho wo the word golden no ya ka bi golden enye gold o na mo ka se gold and eye gold nti abrofo ne ti golden stool nu a o ma dwe say eye akonwa bi a ya paint no gold color o mo nim say eye pure gold stool ana ko we ko kire mu de kire abrofo no ana o san ma abrofo ne ti ase ye say your friend say prempe na mo de ne ko na mo ka sa santefo tumi na ba wi ani yes anete o mo tumi ni nyina hye sa sikadwa ne mu nti da wo be yi sikadwa no afiri ho no wo mu unity eya kroye no ekọ we dey say Delilah pa wo mu bi afiri ho nti se mo betumi a contain Asante problem bi be no madi wo so a nye ne prempe na mo de ne ko no na mo nkwa bi aso mo mra mefa sikadwa no na nye golden stool na mo ka ro mo ka se eya sikadwa pa mo hwehwe kira ko awo wan no wasan ade ablante na ba biom se fedi wo hu ni ba bia shepa investigation ne kire se ehye ba bi de bare amampa broni etu nipa ebai Hausa soldiers ene boy eba bare na Nyankopon adom na ye friends obo asantefo a offenso hima emwa wasa na asantefo mo didi because of ma me na anye no ye na nke ya asantewo a wo nka mfaso bi ye maso na na frande wa queen mother of offenso wono na anadwo no a wote se yesi abrofo bi eba ho no one a few Ashanti soldiers pachi to baby omo di golden stool no ahye no and omo koyi edidwane ko baby and omo tumi lay ambush ma Hausa soldiers na Asante fo kumu omu eyina yes into okumu omo no then ancha ana your friend say Governor Frederick Hodgson onu amu ba kumasi into oba net entrekesi odi Asante fo ne say minim say golden stool ne prempe na etiso na prempe ni ho nti samaba na ye na sese yedi won so dia we dia mesrem anya leda che na wo de bra mesem intena so monkofa golden stool na me so mentena so bi broni na che se opedi akọ nti ka kitu maka Asantefo ne kwa koyi aba. They were tired of war. And then nipa ya ne dia no on ye de ne ko no nti ade meeting sa no mu kan se ne ya ne dia no ye de ne ko nti ekoyi ni ba bua ma ko ne sa no ma ne to atwa make us say na brofo ne di 2000 soldiers abegu kuma say your friend say Asantefo ne ye prepared for any war and wo mu so achiche and no na ya Asantewa ye de ne ba na fra ne wa de ne ka prempe ho ko ya o huni ni onye to na adwun so obewu wo ho onko ajesu biem nti awa na oka kire won se anamunimi yansa ade na rada mon kan kire broni ne se nipa no ote golden stool no so ono ne prempe no mo de ne koro nti wo mo nkonkofa prempe ne mra no no obetumi a kire baby esika because on na ye ne dia na mo almuni baby esika dwa ne hye ana fe wo mo ani ba wo ho so what is no na mami who says when declare war be change wo margin at any time and now or bese those days bese was good for energy and say na no energy yi ote bese na won no pugu obey governor no pugu no na omo so omo sha atare white da bi nto hwe
na tare mu so ko ne chi no se sam oba ntosi yokura no suro no na musuro sa nipa we then the Asantes wa broke out eko no Kwame Tua nwie afedi o ye ne se woni abrofo na ye one baby bia Asantes wa enam ene Asante ahemfo mpanimfo a yamfa won anka prempe ho akọ no kire also ntimi manity so anya ni papa one no chete Asantes wa kwasha ha no wafa kwasha no wafa nti aba Asantes wa make statement bi abaya asem kase wa Asantemem se tuate a na broni ate because all the strategies of the war laying ambush bibia no no Asantes no ka sub chiefs no ho nti wani mo plans ni nyina na waka kire abrofo no nti se de omu soldiers fa na omu abele ambush na ya destroy no sa na free Kwame Tua nti ya ka se Tua etia na broni ate in fact no tumi identify babia Asantes why the ending Ashanti ye defeated no their pride was intact because Golden Stool no motima bohumbai so the Ashantes never saw it as a defeat omo de omo je gu fam abo sikedwa kofi no humbai nti Asantes akope baby a obo ne ho adwa o hye hwa na ye beche no sa ye Kwame Tua Kwame Tua ye de Asantes akoya anso ho wa be so powerful great e Asantemem nti obi yesuro na brofo na man protection nti afeni oye ne se Asante ahemfo na ye chiche won de won cost shares won yire nom no a wo mu gya won ho no na na obon watadwa because of round no ama usuro se babo otuo ekun no ye busudie kase e bi nsi Asantemem da in Ashanti history no so ohini ejai ne yire a wajai ne mpo na woni nim na wo kwaware na ye hu sa won no ena manu kura ye twawuti we de ohene yiri a ye nyaa no because nana ye che na say prison na ye man oba ba akopede no kwe na hemfo so ware bebre nti omu aka nyina woni wo mu ye ne obeye no sign ware ba ko publicly mo bi ehu say wa ware prempe defense yiri o ne tena na hemfo akeka ka yiri no mu no ne wa winim ne so de ye because wa ye powerful na brofo na ebo ne ho ban wow enti ni oye nyina Kwame Tua wate atua ni oye nyina no ede na ba ne so ede ne siye ne siye ne se woni de se ye bo no ho ban ko sida obewu na mom ne ba no ne ye ne se ma onu nti ye nya new vocabulary e wo twi language ni mu so obi a wate atua a dissident nti wo se sa kan fo ka se wate atua e ye papa ni din a Kwame Tua no nti ye moni din ka se papa bia ye ka se wo ye dissident wa sori wo man so wa sori e wo wa sori so wo mpanimfo so na che se wate atua na ni Kwame Tua eye no